Ojibia TV. Ubeje wo ho. Be that when you went to me. Na enembri. Na Somafo bebre na omoaba. Obi ukwa abe ho akache o mo timeti. Obi kofia no san yare. But ye be na timi. Menya na machia bre sa se we hia. Na kopa asoma no so mbe Yawoh no tia. Anya wo na wabre. Na wo ni oye wo no bre ye. Wo si wabre. Obi ta wo no bre ya. Wo so kwa akoji wa ho. No be de ji wa ho. Na edemri aye wo nso no. Oni anna ho. Envia Kristo etira kwa. Enko bibia wasoma na kwa no ma ye beti wo te se bofre no. Oni le ba ho so no. Na ene ye kwa akosi o. Na enumre medical bo amane se yemi Nyame akwa. Nyame Somafo. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo. Yawoh. Amofre asundwe tonton som. Ene ba bedin komo. Na se Nyankopɔn soma na kwa bia di kokru bia so we woni enti a osoma o. Na odi dwumedi a show mo se. Ti pacho be bia ye dru no. On eya ade ba kwa ma na enye ma sorry na enye we na enye no so wetra sorry no 40 good years. Ade a ohia no sanka. Na so Nyankopɔn asoma obi so obedi kru no. No ba bedi na wasa ko wa sorry a. Ene zaka. Ese benya oji a. Na me ho ato me na metule sum Nyame ya. Wo se yare ti sa ne bi o tantro na me sisi yare bra mo ko kwa so. Ti Nyame akwa na ne enti Nyankopɔn asoma no di ba Juapong dwe so. Emra ye wie program no metimi afa o temba me fa no mo ya pon. Ba ene de me wo ho life. Wo se sentrofo. Ko hwe ne ma na ya bebo amane ne ko ba. Mentwen wo fie se me bebo amane. Me so be ko Nyame die na me de koda. Me ne mebusua de so bra enumre dwumedi be koso wo Methodist Park me ne ka se ya hyehye ne ma ko hyase so obo pae asama Nyame akwa onye ponfri apel ko fru water na afi wa start Nyame adwuma na anopa bia nso Lenza Hotel ewo Juapong hano mata heko kwan no so ba to Nyame akwa betrase na afi wa ye counseling na ye din paibo ashishe so awo onso ti emre no kodada ti meko studio B na me Nyame Somafo Ɔkrɔnkrɔnyi Yawoh akotwetwe nkomo na ye hwe ne Nyankopɔn di ama no se onfamre Juapong kro ese yeso ye nya odie na ohaw no factory no kra na modi musan to so eti se obekono na ye bia di amaye eno ya no magem kakra na emebra na ajumaye Nyame asimane bacho me mama kwa na Kenya dadi me ho ile na ese o se musra no do so se ya na onye nkra onye ye ko se musra ntimi mo lukuyo dadi me sama wakwa babiem enumre de Nyankopɔn soma na kwa bia wo dwumedi a odi ahya ne san ti de se eno ti ena waba ti Nyame ma so eti yo ma afinde message dwumedi ase ifidi ne yewo mi na dwumedi na de kache Nyankopɔn ne kire kwan na afi nkrofo a wayar san wayar ga ofa wa brabo ase ihu opio o hamu nti ejuma amene ba nmodu Juapong from in the ani okay mommy yeah near papa ke na nansa na meba mommy so no pacho your life ewo Ojibia TV
and the friend is a program na ye we park no so TV I say Adenkwa TV and also I was so live me wa he me TV no papa na that TV issue no but you know ye nyanhye program na say a pacho obeho live ewo Adenkwa TV na mo se sia ye ne ukasa ide okọ YouTube a obeho ye live ewo Ojebia TV OGYBEA no the TV no asoso mommy ma yanko Nia amansiamina maupa mesiamina skene Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo agboglobe ni ta yiva Juapong du ko emela nyebede maudoye be never daga wamo evio ene ya yodo ni ya fiowo mahupa moji alewa wo no atwa asubo mawumi yeta yiva Juapong du emela Enti odukan ehwe yankopon na chire kwan a aboso yankopon obo aheman na obogja eyimpa wo ba asase ndun obi abaye do no yankopon pen odomoto aheman obi anyam yankopon pen odomoto titem da chance moda Mie tata galeji gale blonge mbidi awon awo fie ma Yawoh gawo ejo pelenti be won beto de siade pekiva ni gba eji ma zo yi ma wo moji o ale ma subo yi ma wo la e kama na ejo ma vama ehwe Isaiah 42 wa okan se no ho Isaiah chapter 42 verse number 1 she ma kwa mesonu mu ejina minya masen mu meyi no amekra enyika no ho meze musunsun asem ozatembu befri akama amanama nifo verse 7 verse number 7 ma webuebu enwe efefra azojumeda mrebedini nkwapo a won yefra webuebu saba boraka anyefra mwe ya yo yimpa anyefra do kwapo a won yim yankopon na chire kwan azakoka chire ho won hu mi yankopon osan yankopon yesunsun na so aprongo sen na woba ya woba chire ma da se mahu na san yankopon yi ho ente koka chire ho won hu mi yankopon me chire kwan yankopon na ayesum no ya ba akopia anya Nyame bebre na me ya esra nkofo kan ente se yimpa hu na yankopon na ya ba akwa o chere na nya ebue aga iji gale no fumbede dodo ke wo do ya be never wo do la mo gbotonti ya va de gamo nku be no akpono ebe ni be nku wa enya me ye wonku gba o daka me ya wo mo ni wasubo ma wo le na tepo mo wa ye gbogbo be wonku gba ajebe na egesi ma wo a fe be la wonku avu enya nwen ma da ne me desi ma wo mo la fe be ega wonku gbagba mo ku ente odukan ame na made asomdwe ntonton soma ba na the most me Roma on Ghana wa pattern paper sanda on the most me do mo hawa owo man mu bokopum kra ebe ye ko asomdwe tuntum sum cover iheye ma bene won de sere keke agala subo ya ma akọ wa voye to agakọ ata dakani de bele ma la tefe viviti mako edana sa eba asomdwe ntonton suma eyina osuma tumuwom edem nsi sunsun twibia ntum fa na ha obi ambawodo obi ntum to edu onka wo pefie wo amefie sunsun twi ontum bawodo o ma ha obi ebe ne gala asomdwe ntonton sum yere ma egele kekeli ma gbogbo voye te we dakpo musan ju wo no gbogbo wo to gbogbo de kan ma daka kwa asia papa wo alo agbe yawo vun alkelen wo ha e wan tuntum suma wan ka sabotum de wano aka asemira ma asemna ya adwuma sa eyeja ana ye na wo bakra yere a wan ka sabotum asare obra den faron ko hospital ko ebe ne na asomdwe tuntum sum yere na viwo je dokra na nya jila ajibe na kwasi ko daleji na wo na po doyoyo agoma ibe ta wo ntola azujo eta tapu ha wa po bete na bebi nyanyam nese si dai oyankwam hye ada ora oman Ghana
One share children, as the better young commission or other obey your home. If the financial trainer, I hope I can send her. Zephaniah chapter 3, verse number 9. Ono na mebadan ano konkron machre amanno. Ama honi nara wa abo irazinizin. There was a better kor asom no. Na ntontom som na American other frame na majodo na ma chaw na maka so ye na owo yim hwe je medo tete ho. Ebe kie ne tuntum sum kie gbolo ile. Be yo ye ya to no. Nde se de keke bie yi kwa. Ye la no. Ado abo nsem suro, ado sunsunfi wo suro. Onye obi obo Yankopon di. Na do suro ayin. Ntontom som na odo da mo osuma be bibira impress ni ba hie bira bo Yankopon di. Na no Yankopon ba ya mo. Ebe subo ye konvala. Nua abosamu von konye bela ayoma wo gbagbala wonko. Etanele subo ye mela ye le ma wo gbagbo nko la je na satana no wa von na agombe ele ma wo gbagbo wonko yo. Sa e wan tuntum sunu gba. Onko ba bia onko sunsun bia ho. Da ba ko mara mo ho. Safo insiana konfo aka bibi da bi. Yankopon na sunu ye lem no che. Afi na Yankopon na sunu oye kan tra hwehwe. Afi na edo man Ghana. Ebenele subo ye ma. Meji be na yitre togbo ayi malam ogbo mega itepo bubu alaka bi ya subo ma nanaka akopele ma wunti o subo me ya fifie kafi ovado Ghana nyigba jinkie Nti na tuntum sun abaya sonko sa Yankopon fa bibia nkan won suma no sa esum Yankopon na ekosunsumi ho ka di bibia damada Yankopon wa yina ya twudo na ye na yimpa bio ebe subo ye mala nelemala mayitepo bubu alaka avai hona naka akopele subo ni enti o mawu de kape ye ko jebe na yo le gode sia de ma mawu pe ko jebe na yo lo nu okata ma mayitepo bubu alaka mala malo tretwal gbo avai hona naka bubu akopele mawu gbagbe ranti o enti Yankopon sa eyere dama de bibia ni wa bi na do no Yankopon do na unsu na de bibia no Yankopon obaya na baya mo mawu be no vamene ne ma ye ko osusu bete ko dala mawuji nu de sie le ko kpola ele mo kpon na mawu be ye kwara we na wa ka fi mawu ha ata wo hehin o kata na mo dama asmi na madaba o my Ghana opa no asmode ntontum som ewo ma banya asmode banya hoto na owu na chi so banya asmode wa da kamram na asmodo so banya himama ko ebe subo e mala apoto mo fafe layin gba eti ye na aku hala apoto mo fafe ye atagale fiedu fiela ma ado ye je won tuntum sunu mum oyin pela sebia pera no hoton eyera be ya yesa eke Exodus 35 Yankopon za anhomba bi odoma na asumfo woyi oya no hoba onye emra anasemira wonse ye papa Exodus chapter 23, verse number 25 to 26. Asina homo sume razo hum Yankopon. Na obesire weziban nye wonso do. nsati asa ebosum emi Yankopon a wonsu ne won be mpoma hyero denti aza abonsam di yerepum ntam manyimpa yenentam oni aza yimpa di akoni yeprum ensu anedebe na sabosum emi Yankopon a meye poison na atwum asana ensu anedebe da ko yeprum abandama na ochare yereda ala gbogboro be mawu be na ele tajo didonu ma susu be yepe ku yasubo wonu dudu wa gbelemonu ku obete nu yobete adula doma echi ela nukro hala ye mawu ne voile le mala ye la de le ma adide sare kekele mala ye la de le ma kafibe owo na va du alo na va nu be maga ajedo oye na kwalo sipi ta asumjo ntontum sum ewoma sa ebe yaraba na de baya sa yaraba le fiodo adan san yere mi na ka sunsum yare a okanyimpa mo di chima na mabai obi suma ya be 12 years obi 10 years we kwa 20 years sa ya na meka wontuntum suma yefo wan hu bida ebe nele subo ye ma je do yele gbogboro be gbogbomo dolele keke ekwecha
amobe dolele le yonti fe blave efe wo ye me le dadama wa nyateƒe wo nyo be ne le ha ye ma edolele ma le ke o ma ta ga de funa wo ka no la mesese ma apeko na me be yer ba me fi wo wa sen sidi bio da was me yankopona me yer ba me fi wo de ne hu wa ma ga na ha de bia me bisa a Christian funa nkremopon da Abraham na hono suman de bia hono brede mi da bi on sum ya no wa mredam on Bible kan iya na ho ba o the boss me yankopona me yer ba me fi wo that means I yer na ya be fi do den san yer bio on tuntun suma and not them o shot them ni na be fi wo ebe ne le subo emela edolele magava gbowo ye mawula ya de dolele le lamena be na ne le yegbo kwa dagbesi agbela ele nwusema ye nye doyola ita ne subo ye le ye de ka yo mola sila esebe dolele la maga akubo man tina ho ma obi ndada asopo pi no wado wa ho ba menchen wa headquarters na awot ran wa asopo ka cho na man ko ho na tinahara na odana po yera ho no ba oya ndada ka so papa obe ntum nka mra na nka so maje no ho aka nne ebieli pe mafiko yimu na oya mo woda bira mama han na obi do pra osimo wo Japan obi do pra osimo wo kuro ba kwa wen ho na maka che baba ha no mo nda ya ba ha ho sha dem ntum mpo da na orkworo hwana otu ofo bona otudam awo na yer na da baba je wo hu obi ka che wa ma na ta se wa dwe na wo hin ebe o maga blemi o so fo ke la gbana be o maga itefale ka we won to kura wo le ye gbova le yo tanofe ye ta mele ka maga ble yo wo le ye yo amele la yo ye le Juapong ye la timpoku ke ye gblo na obere ya va Juapong ke fifi va do Juapong bo metena tele nti o maka le o blemo alo nu ka nye mo hanu na wo amesia mena doguva ne ye ntonu ava de edoku ile hihema ede yankopon sa e boss me yankopon a me yer ba fi wo so don verse 26 na obiara nkofo na oba yinse na se oyinse na se Abraham na hosum na mura bredam me egu aso dem na yam na hosum o se ba me yankopon me nchi a ne ho obe yinse na se ebe ne mi fofuo ha ofuo le gbegbele nu ka ma wo subo mi le ne ma gbegbo ka fi mi po jijema wo ma wo le gbegbele be mesia me ne va ye gbo ke ye la ya de dololo le momene mi amele ka maga no fu pepe ji ho ko na onka ya oboyin so wo wasa apie so abam yankopon mo sumu na awoda na da ewu oyi ho ma va ye ma wo ye gbo be le ye subo ma ko azuko no hu kaka ko ahaku mba ma wonda no dodo anu apie so bayi na che yankopon mama wo mbira asu nsa na ewu dem no wo nyame no sum no mu akinse frank ma fo nyame na mo sum na mu wo ntam dam nyame na mo sum dem no wo yankopon no sum osum na dem mi ebodo oman Ghana a ofa na sum je ntuntum sum dem no wo ma wo ma na che chiro no e ba wa kasa wo yimbo hu o mama wo mbira asu nsa na ewu na tefe gbro ile na be subo ye ko va Ghana wo mo subo wo mo no subo e ma ekupata wo amo ne le subo ma e de be na chi na wo yi na do kafi na jula ni gbaji mo ka chora ba asu je ntuntum sum e be ya ba mbo a opi yankopon ona ba mo wore iba hwehwe sa etukwan ko ba bi mo ye impa ba yedu na mo kwa enisefo ba obi akokoro na omo ya para ba du no go ha bo hure ibi ni hu ya dinsi yi da mo o wiase no mo yankopon na ba mbo no oyakrosin oburu bibiara do ona waso je ntonton so no yele gbo na be subo e ma enye subo kiede akpo ne gele mo ko akpo toto na ebe ya zomo alo mi amawo mi letepo yi ameyi malam ke gbo ameyi ke gbola akpo bede ameke ohun se lo ke amerike ohun se aka ma wo gbagbe ne va gbo ye ohun se fo so kata ne va gbola akpo toto anoji sana no yankopon isu aya no ba ko no se e the boss me yankopra den yer wo mre bo so sana ewu api ba mo so na be isu ya no ba the boss me yankopra ma ye wodam Psalm 91 verse number 1 ya oti ososoro ino no hintabia no
Obetena otumfo no nwinwi no ase. Sɛ sonko adem nya Ghana po wɔntena wɔn po adwene mu bo nhwɛ. So do ani ma wiem. Hwɛ wiem asu na no yɛdin na ɔnam. So yɛ bibi na bibi so na kasa asa. Bo hu sonko wom. Bra nam ewiem na ma bra. Na ngro bia bopote bi wa kwa bi hu na afi kasa pate na ase. E ko sha asna wo hu sonko wom. Ewiem no na ma ɔyɛ yaw. Keji o ma so oyɛ de ɔsi inya opi wi ase wa be yame no so mu ɔwɔ yɛ de ihura ɔsɛ wo wi ase ase wa wi mu na ma yum na fe be ntuntum so so a ɔsɛ enye obi ekegina ase ne geles bosbo emela ele ka be amayele ototo gbozo ye toto lo du yo vai dogo atiale yo vai la atie gomene ne le ihe miela akpo bere hi akika fupekpo ye toto ye lo du gake ne gele subo emela ala ka bototo ye do ye vai gele atiala gomala ekpo fafa nene ne gele ha emela akpo fafa ano goma pototo ano chiwo. Verse 2 meka we razo ho de ono imu gwandobia na makoban the otu wahari azo ni mako yankopɔ nchi a benya bambo asɛm na no hɔ oya bɔhye dabo bɔhye me yankopɔ na mobɔ ho ban na meka yankopɔ na bambo na ɔsene bambo bi ro wi ase edi ba asomdwe ntuntum so mu a adza oya bambo kase wom ɔpɛle sunsun kwankwan no gye subo baba oya kakrai baba don ma hu enya da ma subo no bia papa pada mbibia ntuntum ya wɔhwere wasase de bio bia ntuntum sisiw ɔpɛ duro mogo wodian no onkoto edu wo ha bam bia bia oya no kwa na hwa na dempo oya azan po bowu wada na bosum na ja Ebe ne geles bosbo emela enye pototo anochiwo ne geles bosbo emela wa de eshita na gbogbo kokoti ejo fe shi de tala amele kama taga wona ne ke wo azon enu over itode na wo nu ko dala gblema na wo na ne kama wo ka baba na meyebo le nu wo le ntibu enti yesu so ba oka asem bi Matthew chapter 6 verse number 31 to 33 the minti ma wo ndwendwen de ebanaze ne yebezi asa mama dwendwen da obezi ana ebanaze ne yebanum da wonum ana ebanaze ne yebufra da woro bo obra na dem zeme ina na mana asa onu yankopɔ no onyim na humsire yim de yinum ina onyim na ma de ohwan wo yimpa na humzin kan hwehwe na aheman eyo nyene tsenene ɔde nka akɔsom ɔno yankopɔ ansana na wozi yinum ina na dem na benya no yankopɔ do mo edi kasa o he na de to wasɔre ho a e ka kyere wasɔre a no yimra aka kakra we si de pila sa babo so ɔno yankopɔ na de abezi za bonum de ehien ɔno yankopɔ do mo na nhyɛ asa de wabrabo be yeye ntasa ho ni e ya adwuma no be yeye ebe mega bunuye ne le mouse bona ma bunuye ela duo ma bunuye ela tawo ma wonto nya nuyo hie na tanele ma wusubon le na tepo mala se be yento la wododo le wonu kata ma o maga buta me be ale ma wa wo ki ha ale ma wa akpo ki ha ma wonto enya nuye hie na ye wa wo de sia de na opada asomdwe ntuntum som osum ne din ɔyene sɛ sare ba asomdwe ntuntum som ma ɔsome yɛ ma hwudo afi mo bo ho ban na afi wo bo so ba ye bi biara apere ye botuma ye nti opan asomdwe ntuntum som yankopɔ no som na ne diane ona na wezra ya ona na wa arabia okedi ni slava na sa ne asomdwe som yankopɔ no som na yɛ krotin ebe haya ha nkonya asumdwe ntuntum sum edi ha nto ha di wonko ne makan ko subosubo ye lele Israel ma ne makan ko lele makan ma subosubo ya enye subosubo ye ketwo ma wo gbon be ne lemala na ne kama de fulawo no no be te one of the day na ntu yankopɔ no som afi de Ghana ha osara da ye hunu ha ina ye mogu yankopɔ no onja ntum kada woro ya ekwa asap no won chen a won mo bibi da bi oyankopɔ na chiwode yankopɔ no mo bibia nka won so man nti ja na ntna ye ni yesu boje jinkwi yisemine ye ba se de nya ya bosonsum won na okoro o man Ghana afi na yankopɔ no som a oya kan trama wozaya oya kan trama wo makan afi na Ghana ha ebe subosubo ya yenye subosubo kokweton bialo lele Israel nene bialo lele maka nene subosubo ya ye konye subosubo ya ojebe mi asubo
Yes, boss bo kokwe, sike mi asubo mi ajemawu. Kafi mi onu kata adelement de nya jami gele subo yema. Asumdwen tuntum sumu yema. Ye pe ko nye subo keke enti ko na mawu. Da memre me do volta virgin. Na ma etima me pi bebe e bokọ biara e do so nso. Bebe e ho ayakọ ni ampo so nso. Da bi. Iye nsa menam. Ya ba krom he yero so no besi ha. Na wa ankasa pere e twa hotan na akahye bebi. Obi a ne apostle. Wa ankasa pere wa so djuwa na ko ro bebi. Na ekom na bohu asodie ni moti. E pere nya he e atimoda ya he mamo kwa na ko ro bebi. Osanda asodie ntontom som. Yankopɔn no som nkotin a wodoro kwa hemam ona apine edu gana he. Ebe subo ya tepa de se de keke yo yi. Subo ha yela ko de be ni yo avu ha. Ne yo avu ha na wo di to mafafe. Alo di be ne yeku wadrobo ne yatakpo fie du pamala ka je be na avagele ha ema. Ha epeko atagele mo ka fi akpo fie du fie mo. Alo ka fi avola nyigbaji a ja gele asundwin tuntum sumu yema kafi atavo la nyigbaji Yankopɔn na asɛm ni ɔsɔ man bɛda ha kakra mu nya ntwe apem na iba kwesi mpo yɛ wewo bɛ nya hemama ko da chance mboda osanda apena apanyo akana po awno po da tribe biara oda akwamsum woduro asase do na akwamsum Yankopɔn na chiwade ndere ma akwamsum na wata da ma bodu ne no ya maso ni mpo abamba na wonya wakade akɔfo nti hona na obenya nkwaje oda chance mboda apiri Yankopɔn na sum edo Ghana ebe mawulo gbogbo be efa pe onki over ya amala kama kula Ghana yi fie du fie mokpo fifie kafi subo nwin to ki emia subo akogale fie du fie ma fifie kafi ovankie e kama de se de keke edibe ya vola nyigbaji na yeku aya kpo fie du fie mala ja egala asundwin tuntum sumu yema la nyigbaji kafi atanvu mama nche we suma sema oho ana mo de mo wa won kwa ahemere nti won sanche na mo hu asase de he aheman na waka wasam ne chase pa enije afibo kira ko no oyeyije afibo enti sebo owu na da chi bokwa eyije afibo no mu a o de hunu won sanche de wasase do na da na ye hunu gara ha impa wo mere mu na de bire yo si desde wo wa won ya ahemam ko enti yira be wota wo do ade ahunche wota wo de mu su na sen o ha yinara mogu o ma gara po do ade yi didasi e amasom nyoma no ebe no be fie du fie mala jijo pito mo fafe mavo onya te fie mi onki ola nyigba eji ya mi to mo fafe mele mi esiu jijo mele mi esiu mi le fukpan na Nyame fu ma pen ile la nyigba ji a fie du fie ma ha mele na wo na kpo jijo la nyigba ji la ka fi emo obuna be atagale e fie du fie ha ma da membre impe bera wanya sunsun konkon obi asubon ontum kwa yemerem na onya hoto so asase da kapin mirobo saye na oda da ma betu na da ewu sa hochira oda da ma betu enda maprepi waya akosampa ni ya pia janam ahochira kasa ogu janam wodo ma wodo wotumo hwa ma prekodun ahochira nti wotumo hwa ho so da ma na so abaye pin na so azwe hwa da ma na oto da kwa bodo sesa ya wumi ebe yi hemie kata jijo ma le tepala ko fu papa so jila le fu pan vu ka jivi mat wasi mate na su devie ha no fu pan vu ye ha va jivi ne ma ko jijimie le jiyima fu papa ko ho yi hemie bete amalaka mala vovo popo mala anyigba eji o ada open na subo ya do hima yi papa yamesumu yi na ho de won mo hwe nto di dagor subo won se yi papa John the Baptist ana odeka di subo bo esu wa Israel. John chapter 3 verse number 1 going. Nyipa bi fifara safe no mo ho a nizinizin Nicodemus a oye jiwfo payini bi. Ono ara na oba Jesus nchan anago na oba say no de rabbi. Yenyi be de fi Yankopɔn nchan na abada kyerɛkyerɛfo. Osande obi ntumi ye nsankyerɛzi a eye gide Yankopɔn ka no ho. Jesus bo a say no de nokor mesewo de. Sa wan wo nyipa fofora oruntum hu Yankopɔn ahema no. Nicodemus ka kyerɛ no de obeye de na nyipa a wanyi no wobotum awo no obotum akone na ne yemu bio na wawo no ana. Jesus bo ade
Nokwar mese wo de se wenfi insu nyi sunsun mu anwonyin pa oruntumi hen insu na sunsun na John the Baptist albo esu na ne church pa po ho esubo na do kwa hinu na me Yesu kan pepe na no John the Baptist albo esu e na o hye dem nkomi to wo yehwe 3:11 Matthew chapter 3 verse number 11 emeze munuma hu nsumu ko nhumu na nya ozimeti reba no ho ye zenchane me no sokotampo mensada mekita ono na obonuma hu wosunsum konkron mu na jamu eti na mesubo de sesera ye dudu ya mesu afio na o de chi na ewomi esubo open sunsum konkron de Jesubo ina esubo sa me yo share na bobo eyi ememile la eshi dede ta te wo nyuro amala shima magaleo kake ye fifi la ye la ye le shi deta na ma pi gbogbo pi ejo sa nya sunsum konkron de Jesubo ha api na yo papa usanda okita bambo ojene mo twa ho ahia na sunsum konkron ba sa wo so aso ojene ye bambo abobo ho ba kasi mbira abo sunsum konkron so on na simodo do kwasoro ase yimpere wumpo sunsum konkron ya oye kan abasa yimpere ndede mo kasi mbira simodo bodo emi o man Ghana o yimpa kutin se kutin yimpo yi ho a kan woro nzo de dasre owa atimoda wonya hinu mko api na nkwaja nkasa edo ma Ghana ni ma obiara mpi no nya bi gbogbo kokko pe shi dede ta ki afifie kafi wova ye la va de gbogbo kokko pi ejo eshita nemi kafi amasiama alatapo efie dupe ma ya gbogbo kokko ma no me mata yi o e ata gbogbo kokko pe shi dede ta ki ye ko vefia ye nye gbogbo pi ejo sikene dogo ya shi dede ma ya ko daleju bene eku no drovo no a gbogbo kokko ma ila tana atayi fie du fie mo api ya mosun kwasa na ma church kakram sa warankasa eba ochecho na mapi wankasa da bobra obi se mogbo a esu ba tuntum sumu bros bom kejina hoda baya enhwe enum sa eba tuntum sumu mu na egbo esu woyire gbo esu wara gbo esu woyire gbo esu umba gbo esu anyi hospital nya asendo ma akai nara ya wankasa wasam negele asunju tuntum sumu ye mala amo be yo le ma po nke po bi atonke drugstore pra yo ma vai practical to ko hie be na wa de shita na le gbogbo pi ejoma ka won to na zo le mo nwen to dia edolele la ma te va gbo ma ga de do ma yi koji o ma practical dagbesi agbela jo bibi atopo po han abi en so abobo egbe sha se kenkan for the 27 Isaiah chapter 42 verse number 7 ma webu enyi we efe ala bobo kwafu enyi da mbache yankopon na chirikwan me mpebere hu yankopon na bi owo we indoduafo efi api meye dedu so piade ayan shaso pa pe ebrahim pa na ogu piade ebrahim pa bo asma chi ho ogu piade azadam kwafu ina woyer dam kwafu nya wa brabo ase oyina kezo bo nsem sato yer itinatwa nsapo ejumiro ye ya o shabo nsem na ona se yimpa na ma so mo aban ogbo impu wanyi wie wo ho na yakopra chirikwa api atu yimpa na ngasa wo manimum o se wo ma abo nsem a chire ho egu piadin ka yi ho yahwo na ho na ona so ye do sisira na hona watete sumu efi mpochire na bia abon yapo so chire ho wo hu na yi na ye yi no ye bia mo yo kata le gahoma satana bla ko dale gahoma obe ye never do ne ya vunku na nkulo tokulo efebele o kata wo zukruvi ne satana egbankuna egbatona o magale nya nyala ka di no wagaso futola fa dodo yima kakene nya wodododo nya gales bosubo yemela ajibo nku na avu na nya nu nwe na nya nu von api yan hwan ko pa bo nso a che ho egu piado wo asam ana maka o man Ghana da membre impa bo nso a che ho egu piado be ye 90% impa wo me be 90% susuma waran ko ti penu be 70% won you bo nso a che ho susuma waran ti wa bra bo asa be to onye yeda oba tun anya war e ya wo hu da ni ya war eto ada won to
bibia ba ye biara on ye opesunsun awon e wo ma bi mpo ho a owora ne kuna wu awore no bayin na wu owora ne bayin opesunsun awon Satana kwam agedo ko dale ega homa le fu omo makpo sro ado makpo viachi na ne ka ma jeji na wo gbogbo mo sro dede o e da makra wo 70% amoyo ko de ga homa mo te na wo na ne ko kra wo 90% ye ko wole yi le ihe ne bete na ne ka male jije na wo na le nu jina wo male flago na jo tugba me sro kpo gado me vi kpo gaji o kama bete nye Satana wo dodo o kwa me gbeto ko de ga homa bi mata vle awo na ne ko ale keke dibe ya no agbela mata no ne ma wo egon bi Satana ko de ga homa da wo mai mani enke mo po Christian po obeye what da ba na ye Yesu eniye ko na so answer eniye le ihe mie kata Muslim o Christian to o obe la vanyo anu o mele jije mo ka kemi le jipo de ne mi do kwebe ela nyo mawula we o e cho la nyo mawula we ne ma komi le ma bu ye mi ku oshima na mo bia so nyina adwen de ne ye bro ye no twe bata den sapo mi ma church mu so na Yesu kan da so katechi ko katechi pia ora kwa katechi no that ora hu ye din sin do to one e na ma no wayim kan ho a wa wo ye ndu na po ni nsekuna kwa pola asopro mbara mfra mpo wonyim na ba sam beke eni o menya onye bere Kristo gbronya le bele na nye wusanto ka fi na yi amele wa fo ma ba chonu aje be wo na ga sesewu ameye gbo ye nu ochogala eni o menya nke mala mo ha menyo etre subola ha o menye o be wusala wusato bubu gale yo je be no wa teva ma wu gbagbela gbo o menya ki o da orkro wo mai mu oya oha wo se mpa bere fisunsun wonse ye papa sa ya bransimpo na mpanda akọ school awie epira hwe adwuma ya e shas na ya adwuma bi ya obi ho sa na stompo na pire boya na wo shas woto ade e ngwa pupi oba sa mesem adwuma shas na joye pa echi apia sa ekra ye dam na osuba se bi bie ho ora ade ye esma so na mechron ade bia ye bia se bi bia cross wa ora ade oye straight ora ye sa mistake we be pair na chara se nwa bon le na da ye peyu na ojofu bia so ni ho ba odumajo efemade hu enya wulo de ka le nyebele nu de sia de keke awole yi hema enu jila malo ngo yi mal do de sia de wo ye je goma veve ko enu va tro agbola na nyabela enya la jojo le te pale ke fi be gbogbo ale la ba won plu yi ma ye na mo ye ina fisunsun wonse ye papa ye da on ye sunsun ye ban ono ha ahata na wo hon na mo sunsun zu mu za ono boa hata be de ntum nyo sunsun do hata be ntum nyo na esmaso wom ni tumbe na hozi tumbe na hozi nse tum na ozi umun sampo na hozi jaba da 1000 da ide ke shey mpa bi aso sunsun juma na hozi ba 2000 sai watum wajo efi wonsam na wo yimpa ya o mai gara ha na eje dola gbogbo e damagbana ne dolele mala odo yin musele sila e da pereka ali awo kafiason kafi na tag dogole gbogbo ma sin wala je bi na ga po meye won awon muse ga gbogbo ma ye peko atada ochu gbogbo ma wa sifu ma o se na yimpa nka so ye adwuma so ye madam oye ninsi oye kwakwa na oye sefon ebi se na adwuma na oye na hozi ya hina ontum kire obi ayi ho amele gbogbo mo do ma won be nye mala malo tre subolala ne biebe muse ka okolo do mo ye wo muse o pepe mo goma ka esla ma tanye agbele na wa amele kamele la tanye o ya mi na so apon kotin okuta ho dị obru bibia ro enti da membri onpa won na wo ya ba na ka so ye mpa do ha bia oda na ka so ye mesini na sunsun no wo ye ede se wonye wo shema do wa da sunsun na wa ma wo se o ya wa ma akoma ya o ya ama wo ye kun ya o men ya ban da ba ya da mutu sunsun no tuo o tuo pa oda adon ye mo enuma betele jima amele kamele la tawe na wo ye mawufu am dodo ye pekula atawe wo taile duomo wo ga ele vemo musala kamala malaka sibene wata da wo ka jamawufu am dodo wo peku eti ya mina so apa wa ba wo ina wo do wonsa ba ye adwuma da wa dwuma za mi diara na amban gana ho wonyim ya mina so mbera nti wa kwa chichi
Sa ekwo Israel mem na sa kana Nyame aso wa aza jo ni be kan bi so wa inde Israel na sawo yer e kana de won sa tunyin pado na yin pra sa popye wo huna yes Nyame na aso afo ni wa ba sa mpe bia mba asase ro botuma ye bi obi antum ye dimo ze am obi antum di da wo ba bi ya wo ya idefom na intum mpo nso na me so boto da bo sadem ne ho impe yi ase Nyame na aso afo ni na bodu Yesu no wo ina Yesu na chi no biara mba yi ase mba ye da ma bi no ma wo fa mododope wo ko no va nyigba ejila akpa udowope wo ho dowope ni be wakwasi ko dalachi wo ko na akpo haya ke Kristo va nyigba ejila asiko ko yodo ta fi fre ne gele Israel ye be ma wo doyela wa akpo jesilenti wo jesi e ko nye be atakwasi adala meji ami akpo katutu akpo doyoyo ameleke megali ye pe ko ma wo doye dola nyigba ejifie ye vale asiko ko dala meji akpo yodo de siade nam ameleke megali ho the damn Macashon, Saraban Cosino Dauda, a situation, apostle be a obeying what majo, what a memory of me. Osanda Tumpo, I can super as soon as I said the word, the main minimum. Yeah, about some crampo, one of this about simple, and one and walk her import, you ask the memory. It's a bit zoomer, obeying about your fat. Would say you never use shimmer. Now, one can say, would you, oh, yeah, man. And oh, onsa aka ho ayeda maza man kan richma ekwa akwa onkesi bibia mo ebia meleke mele adewo nse trakwalo didila nyegbachi le fupekpe pi dololo dala mechi ameleke mele la dewo ko wu ye ma wu dodo la fie ne ete dogoye ye dasile jiwola ka fi ata dogole ngusan ma oba sipo mo e kama ma no mela ano cha champi odololo hu kele kwaku bibia ye dun so bi hia asembia Aprobation ya chiri mu akam ya braso o mi se na amwan da fofo ye mi dola na mala na na mama kone o odibe ya bie nyalala ata bie asove ko ne mi ogama no wada okay ti wacho obetime afra by cca 0559 249924 bibi ni wadwen o asemi opeso bisa e fight bi no anase ne Nyame Somafo ana eka no na opese wo bibi opeso bisa na ye chechiremu a oso betime afre abasia 0559 249924 0559 249924 emretina wa fretem na eja ye chechi mo edi a chirawo enya fe na obekọ ansa wa fresh studio line say o peso kasa pacho good evening Good evening. But the woman and the person they live in the Guadalajara, the Bay. I don't know about you. Egbe me le do le okay. Our dole Methodist Park. Exactly 7 p.m. 7 p.m. Tava Methodist Park. Ole crusade wo la gama. Crusade you were more or less. Kakene council chondi ha wa wo council le Lenza Hotel. Wa wo council Lenza Hotel. Chondi. Okay. Yo, me kwa ako open no ma ko dara ya me ko na me ko no ba ja lo me ko na lo ba wa yo no ma bubu eke studio line eke studio one eke ta wa yo o personal line ko ani ko ko ni yo akani yo ko ni ba ja do merci yo merci akwena 0559 249924 0559 249924 enumere osom no ebeko so ewo hello good evening pato drum radio no man good evening pato pejo ni mame na wotuka wonko
Who first fiase kuma? Okay, Pacho. O send sir. And then we ye shimu and as a waya sorry our Methodist Park 7 pepe no masha se na ochira no panso nyame ya aduma nyame nipa be trase our Lenza Hotel te pacho sanity and numere ya ombe ya sorry our Methodist Park. Okay. 0559249924 Mami for hello, good evening. Good evening. Good evening. Chedro nya watumo nya. People reckoning no program pizza. More time to turn the corner one. I will be on one. E properly. E properly. No command here tuna. No chum. Aga do te. Yes, evening. Yo. Mukata wo so no kone asuje tutum sum Asuje ntuntum sum. Ntuntum say o ntutu no. Okay, because I was asuje tum. Anya tuntum pasala dama. Anya tuntum. Yo. Whatever no ye na wa che wa say so 0559249924 lo akema to damwe bokonya sino ama peso le ne pako no 7 o'clock pepepe ke so le mi ajesisije na wo moto ke che pie wa here ama osofo mahisi ne Lenza Hotel ne 101 eko mahisi ne mohunene ongamibreo keke imahi Nyame man bueno ne ega ma chinyaka mo ma no hello daddy adodia mame betimi akọ ai also betimi akọ betimi akọ na pasta o ye bie ma obia Nyame ni power otio pasta mi pa cho good evening Evening. I mean, sure, why? Yo. In 19, the motor that family about. One from Ra. I mean, sure, why? I mean. 0559249924. Baby ayedri obia pre ne kwaje. Ti oso wo ha na we pro kwaje. Koso wo okwan na ebesi o. Udi hia okwan na obedi hia no sese ase na ye di chance kura ko tim ori wo bi ho no pa che ni ho bi to di hia ono ma be dako ne nyina Nyame Somafo se eyo how eda kro no so me ne wo yanim se yo how mati ase ti Nyame asoma na kwa de na ese Nyankopon ebenam ne so na afi odi oji abro enye usu onton su ho onton moja ho onton bibia ho osi Nyankopon ankasa beye ni senche ni sena wa yusu tita adifo no eno obenam de so de ni sakao asa yare pieko na pieko te pacho enye bibia na eton wo honom eho nya market eho ya sorry dem Nyame fie ye bibia yesu ye bibia ye ton yama se mati ni okai na ni oka twa to no se ubenya ahinie mu to kwa asese wa kuma so kotie Nyame asem enye senche ne nkwa asempa ne chi no na senche ne ede edi ekire Nyame akwa ebinum afre ye ntwa so Yo. Enti dama makan ibepi ha yawoda. Ibo wi yawoda. ahombe wi yawoda. Ibo wi yawoda nna no yi ochina na yawoda. 2 days na aka. Okay. Ewia na yakwa so obepi akira kwan a. Ewia wo na mano botugwa. Yeah. No mo yewe ehidi bia ayedi. Headquarters. That we can say station by 150. 115. The whole Ghana. We na baho.
Since region among Kohona Tamari, Northern region. Okay. Region senior station. Okay. And see, where she there, would do a domain ababa. And say, Crumaha, sir, ya hear them point to my number. Since so one of the should need be. Now for Uncle Sir for Imboche, my uncle Pan Legend with Motsy. I 21st. I tried to 20th, I remember 28th. This Bosumia. The 20th. Never share shit, Nasa. I have 7 days. Okay. How are the other? So I actually the Ojibia. The other, oh, how on I bad. Never found me tribute. Okay. Ma famala boglobe takpe pale lemyesi le jinu ekiemeno nkeke blavo vodeke kosele blavo enyegbe takpe ma va ko dolela yo kuki de sia de kekele ju agatro aga cover up mo melenene mawo eta tepiela wo wie bela ho fe ne vagamala wa ho na le wa gba katama ama habe nuka tefe ye do halo habe akpe pijivo le Ghana ge obete wo bete mi ava kpeta le tefe ma tefe ye le fie ye mega yiwa ye ko na mi to jogbe o nof no gama ko ye modo hale ko ye le chacha le ye hemi kata Ghana bete eta jawagba na matefa gi o ha ka po mo na be atimie yo mo ava tefe. Okay. Mama fa call ye chat na afi. Hello, good evening. Evening. Pacho pejo ni mama na menti yo. Ta me de ko pono sese na. Ogbena iji. Yeah. Ni manya da du non da mal mal ta che kata mo ko ni ya uso ni ya mani elani ta ni ma ko non da ni ko da Yeah. Near Okan, tintin, teacher said, a yana cassette. Nyame impanya nipa no no say yenina ye nyame nipa te adeti na ye frɛ obi nyame nipa. Yo. Yami papa no wo ho. To sebedon is that no what the medin what the buy. Oya ho this yana yami na Somafo. Sase. Yami mpa we mpa asafo kan ho an wo keke biara ho nkuntompo. Yami mpa yami na Somafo ho wo different. Sase. Bohun no tra ehun atra bohun ne nayim. Dan sa ne bibia ne ho na atra wo there but ho wo there so. Aha. Wo there so. Okay. Nti dam na ote yami mpa ne ncha so pa na yami no Somafo. Okay. Na o ya so no wa ya ma ne yami mpa ebo wiase pi. Yami mpa bia wiase da memra wo mi. Ka sa no mo na ye. Aha. O yami na Somafo na ho wa ya soronko ho wo ya soro dom ne bi. Wo ya tum. Okay. Saate. Nti etumi yin wodo a yankopon etumi yin wodo a de ntumi ye adwuma me ye. Okay. Yesu kan da enwuma amaye ona na odum ho da se da yankopon osoma. Okay. Nti wa wa different. Mate te megidi se wa ti ase eja emre no so ason te pacho wasema etwa to krakra Asema o twatwa de no wa ye wo ho achindepo. okay Da American ma etwa mbia pi ko wa makore biara nti wa pira masa ko bi na bia ye kwaso doso bi ho aye tum san ko hobio nti ye ha nkono ya ba okay akọbọ yin papi impa mas me shedmo de mas wo yerim wo doso papa okay mommy pacho kan chat on papa kan mi tete gbogbo be ye tepo gbogbo menyegi epo ye wo tepo ye tepo vai wo do la gama ayi tepo adegamo aikona mo alinga be lo doye e ata bi e va ha ene maka do das yeta ivagi ela kono dede eneja ne twa to krakra ye
o telephone number ebi a no bi person ofre o and fro number ni emienu okay 0543 pacho nyedika mo obebisa number no 0543 466 275 275 0543 0543 466 275 275 another 0277 0277 12 63 63 08 0277 0277 12 63 08 okay ti pacho nyame obisi se asori ni din na nkasa de fan asomdwe ntontom som ti aga enye tuntum ntontom som aha asomdwe ntontom som ena nyame akwa ɔkrɔnkrɔnyi nyame somafo Yawoh ena ote ne ka yebehia ewo Methodist Park osori wa ha ɔkɔhɔ ti pacho opese ho na hia no ho na nwumre so asori ebetwa live ewo Agenkwa TV na so ena afi Ojebia TV ewo YouTube so obeho edumedi na ekoso ya sorry so na